Usembut Menteri Rangba Kejelau ba senyau balangdhar ubakmi ekam penroisor. Hagasing ba arjung katayo ulong ba kajing pentre ke Smart City Project kalayat bahasa kemat. Balebuk thong bah pok kene kesnam daiban pendap prapo naksispa yaki kam kijam baro. Uba senyau balangdhar ulai itu begidan katnyo tli project lengba ke Smart City Project bekentum na do kajing snai ke jaka pening kali ne ke parking lot. Kibala jandap ba kibadang yat kemat. Ke rainwater harvesting bat barok project kilayat bech keman. Ndai kladan pat gejing suki ha gejing shna ya ke smart road. Ulong bala kami lenti badi ben pendap prapau na kisi spa ki kam barok hapo ke senam arhajar arpusau. Bat kladan gejing kami benya ikut kompentre kami gini project. Uba asnyau balangdhar ula penpau bagi gejing slam ban shna ya ke smart road kadai begidan ki jakai ke bala kentur pot bagi pat ba. Bagi ladan ki cap bahap pantun kendria agi pos elektrik kejing penyat agi pipe kejing kem ke jaka bat kibai bat ladasna ke surok ahap ban kangi kali banyat uni usembut Menteri Rangba Kejelau ulong ba kejing slam ban shna ke smart road hala chumyo kene namar kejing mamyo jaka bat kene kejing ba kamdai setia bau kontraktor ula pentrai tang kendiat ngot kinong bela ulong bagi nong trai kibuan bahan bagi kejing kene kejaka bat kumtai ken hak menyong perkat kumno ban penyat cek khamat ya kene kakam kat kumbolong muta kayai bahakam don barok kum khanyu tli project te don ki parking ro don ki building so don ki market ro la ATV te kum kala infra la jande binta setengah do menai kum ko pulu la jande la jan ayuno parking kum ka mapran kan ni kidang on the process te kumuni rainwater harvesting la jande itu la bun la devi te barok kat kumbolong muta in generally ki project ki ai ba sika barok jika kendik ke bakam slow ya dan kenika smart road nak ada bengyo jika kata kendik ke bakam slow andara sebarok kilong ke babiang kiai sedika tengi keming tiru mentau sem 80% ide banda tu tadi ini full swing ke belum mentau barok ke full swing dan bahasa tadi telo ini monitor from time to time smart project kam tam kumai triple C kawen ke project bebas tu yo cek yo pek gitu gitu kontrol muka kedai bapa muda yang muslim itu ketua muslim macam alam mana yang ni boleh jika ni kepada dia bahkan ke smart road ni bakal slim ha ke jungkum penteri kam dengan projek yes ke slim marba maka tu penteri ke peludi hanya don kecaka bam kibulan kulit stroke nyo jaka don kecaka maka ni ke annual bagi agar lain department ke peludi ke implementing agency dan ke MSP karya post line don bagi ni hel me de tu ta kata bahkan magala phim ba kata ada pichna ju surok hap khang kali te mentai tu ye tu ngila ban song muti ku boy pat nama tu di makan kam thu mabala ri pa kata dan maga smart city smart road di te men hap tilu berhap nya kiti dok la ka jong upai la ka jong upai la ka jong upai iltik la ka jong kalong bon kam dan tre iman kala ban saku pai ba kata kabu jinga ini naya per mana kan gelas naya show meeting ina perkat bahaya tu kata ada gawe ke program ke smart road project ke manpower late baik ibam yo tak jakatri nangila update digini umdai bam don beru bon bang tre ke baik ke jakap yo mate hapte sileng apply sileng tetemu tre tu don post light dan light post don kanala kata ada teteng dengan bahaya ki bro umdai bam don tre ke problem ke jaka kata ada ke problem ke face the imat ni gani ngin perkata how to go problem challenges ka don himo kata mak ni lai the kum ka beli jong smarut ka kham kendian the kibe lo nama ni ngin face problem ke jaka barok project jong smart si all when well non like a smart road baru boleh hapti de pedeng surong hap khangi ke surong kata-kata ke problem mungkin nak kontraktor kata ke problem nak cakap apa give yang lo dan kalau sebut kata kau nak kelinti ke bagi saki ke kelinti apa lawan cumia kata kau kalau slam palat ke jingsna jong tu katakan maka slam nak ada benda cakap kata ada ke problem ni klaim blame you kontraktor ke problem ni haka tu ka por ko ki survey man nab survey kum tu mele la por implementing part ka long kam challenging kum ko department te ga ning na review be review be ga
Ikan ni kami project. Terus kita yang nak buat.